Netleda thali jubugo Abdullah Hajiyas oldi bakka bakki habuna singi dunyal botli çuhi ucbu riya singi hasad nifaq hilkinal gujal netlerik el untabirugu hilkinal gujal assa inarize addalruk in Allah'un alim zabiri qarab jugibugu heb hagal untabiruk in hilli nu'si habulel hadis halgirugu Hangi hel netleda thalakha perestroikaldasa khadu alim zabat sabit sunarugo singi hasad harama bugo çuhi harama bugo mungu tlikwi khiz harama bugo khidago bisuna ejishkha boyt tarav jahil chasta hagal untabazde tsararek eqitala Hangi netletsa bor sanani varachas abunani asma kutakada köşabun tibugil Çi xwezavizigi behulil heş. Sustaval unti tsasanat heç jugil şuk durukin kha. Singi saharni de abet gifatit sing rekel davlene bukunar şamer hal un tabi shibamnu khadvaç un misal busun ditse kina guju humadi da tsekhola. Hangi humadi tsenetleri tsanani. Hal hal un tabi çi xwezarizi behulil un tabi rugil. Hangi Hedin ritsana netleda un tabazet tsaral gilhana hep tsaral han ulish. Hel vrach hal tsaral han netler un tabi tanani. Netler su agarab ju khalagu netler avla vrach aste mun abdalu gilamukh. Shay, qo unti shayla dutsa sahabiche bitsun shayla tara. Alim zabat sabul bugo wob chuhigi hasadgi tsimbakhi tsingi amal qodolhigi riya gi harama bugila behularila Godin adam algi xollugu çotinçes avlar hago alim çeste hep unti kinla leçi tabili. Harama buk goski bituna wara çaski bituna gol unta bi köşarukin. Wara ças balin saldi ayla abula. Do alim çes abula el leçi tarlul alim zabi hanci hiç ila şeyh zabi hanci hiç ila. Hanci hedin hidal hada alim zabi kollugu hagal adam al adada xezer ularu gil çay. Alim zabilani gozdi abizi behilish khat salun chaykha goz havlu hanja haqiqat halda tariqat ahloyal tariqat ahloyal alim zabasu kinazugi gozu icma kolibugo insan astayla adabugila ustar köze hadal sifat halt asa inerzi jal godol unar khloxa bitsun tun labun sahar diabet asa unar badin hasad gi unar asa Hangi hagat assa inavizi balni çaldı un taro çestat adabadin hal rekel un tabirugil çazda git adabugila ustara suqine hada sifat halt assa inarizi assa şeyh gol inarizi kolil Mahdi Sabiciş kha Humayd Efendiyas abunila kinamni har ibadatul tsel murad bugila huzur hada huzur al de gawachini kha huzur al da wacharab gorib huzur al da haburab gorib ibadat Adada kharabugi shol hedin hidal hep adabugila qubt ariqat ada khiyashigi abulibugo ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun li abra bachni mughli dalil jibgo to kamila shik aw hasad gi hech urag gi sakhachugunani hesit ariqat ada hechila ruquq ila abi churuyat khabar gi bitsun sakha gorevchiya saqab un tabirugichiyas Ini kulugu tariqata doğun te sahavizi sahlun khadu balin saldi ini kularugu hep qaida alda adab kulugu hep Şeyhas shim khawul tingi Şeyhas o funksiya bugila hadab untabas rak sahavizi oza zikra bi maslun Operatsiya gi habun qomun te naqhi bosularu şeyhas abla qosta hadinab qadar alda hadan zaman alda hadinab qojo dutsa zikru bachela hep goreb Darugi heç ila hechli. Ama majzu baze buk onaxa. Hagadinal zikrabige harun sakhli choni shib khabile ila abra sual qoli bugu. Tariqat halda giruk ona muraqqabige tlunuk ona soso chay ama tovan sakhtun ruk onar goz doza tsikiza bilam buk onaxa. Misal bolsun so hit imiqina doza uleb heç onani. Doza tsikiza bize kola khabara chas. Qob sakhli zan Yagi gochi aslubuk inde kolat ariqat halda jindirugo shakli ab payda heç evjoda bugilam kha shakli bat hiç onani doza tsikiza bizi kol
zikrabi tsikkizari bugu hilli daru. Çünkü çogigi di hani bitini botlar jubugu Naqshbandiyya tariqata shibru kulli bil amsul hab gurai. Nit Naqshbandiyya tariqata sul murize birugilage nitets abula bihago. Çünkü çünkü hep shibru hakuli İmam Rabbani hak qudise siru kanila habgu tariqata sul ma'zun qadiri yabgi sahrawardi yabgi jesti yabgi habgu tariqata sul ma'zun kanleho hildasa hadu Naqshbandiyya tariqata sul ahwal halra mekhar Naqshbandiyya tariqata sul murid shuhine harakat baqan lekhs habgu iznu kodabu guchiyas hidina jubugu Naqshbandiyya tariqat hidan kutakab Çünkü gos İmam Rabbani asabulu buk anla Naqshbandiyya tariqat bugila kibritun ahmad bahat adi'ana jubugila heb mabniyun hebgi bara bugila ala mutabaati sunnati awarga sus sunnat halda naqritlin halda bara jubugila heb Naqshbandiyya tariqat habgu iznu kodubuk khadu muritlin tluhin amal hamgos hidan adi'ana jo kolibugu Naqshbandiyya tariqat hidan adi'ana tariqat hasul muridza birugila nitl abun abize nitle ihtiyar gitlumu murid hedin bugi mekhar ukini kilarishha misalsun misal pozun hejaldarugi mekhar so sanaat hej chiwi khar mekhar gos ju handi khawgil abidal goril handi khayl abzere kerlanit sanaat hej chugonanikh sanaat huguni kinago handi khawgil azotlar shantli hedin gogo Naqshbandiyya murid zabi nitlugil aru mekhar gol nit jede da'unt izal ustar zabi nechelar khin ukini kilarishnil İmam Gazali asabulu bugu jinda yaqina hayalda sun thanila sufizabi ay tariqat hadurgil chay hel rugila Allah asl nu khaldi tlu haral chay hezul khwada chadi bugila bishun bertsena khwada chadi hezul nuh ki bugila bishun bit aram nuh hezul tabiat hagirugila bishun bertsena tabiat hal hildet adi gablu gos kinalnigi aqil zabazlu aqludan aqil zabigidan derak arun kinalnigi mudri tsodoral çaygidan derak arun kinalnigi ilm olda gortlik kar alim zabigidan derak arun hez hukmu hez fikru ham qaran ila li yughayyiru shay'an min sayrihim hab tariqatu ahlul amal tabiat da habge hlik aldı sörizabizi hezul tabiat halge hlik hizarizi hebge hissabiz da habge hlik aldı hez da henib çot sinjut ade jobat hilaru anil Şey amnani hazul kinanigi tabiat osxarabigila avara gasul tabiat haldasan aleyhissalatu vesselam hedinebt adiana bak aldı unt izarnugunit hanje sual netlesa çoçoq var hagitleze biler şa nitrugil şa hedinal hel neçeler qenit qadulel rugişha netletsa netlergo analiz havili bugişilavun fikru avizagi biler şantli çoçoq var Şey Valla jiv hezdareşler hiç öyle abu nitl mukur hizagiruk ini khalasa siri. Çoçiyas ablu bugu ustarasta ustaril jinda burak abi mahlil. Vah a ustaras ablu bugu al burak abi duda shay mahlizi kul as ablu bugu botlar habizi botlu mugila jindigi do falan chaslugi burak abi tlunugila doski botlar habulila. Jindigi botlu botlar habizi burak abi gitlunarun. Hedin ruk inen nitl behilar khale dina shwat salt otsi dungi khadur nujgi. Az ablu bugu hesul haqasut. İ'lem eyyuha talib li ma'rifatillahi mabna tariqim hezul tariqat bay hesul tuj şar'asul hukma bi tsuniyalda bugila şar'alda naqritlinalda bugila İmam Rabbani asabuli bugu İ'lem anna riayata adabi minal adab wal ijtabu an karahatin walaw tanzihiyatan tanzihiya buha halal khiyadi agarab karahat heb gitsin tsuni hat tariqat Allah asqub khiriyabt adana bugila zikr yolda sagi fikr yolda sagi muraqabaz sagi ilmiram nukhal changu nusnus nukhal hab karahat habje tuntin şaraldan aqvitlin
ади ана бугила мураққаба засанги ама кияб годанде босанани мураққабиге харунани шаралданақ кирланани хебила коллаха фақат фаза фаузан азиман цақудия даража шаравчи колла хючи алас тавфиқлиги цогиги бицини бугу жоха ама гудан бицина година фликаб тариқат улди инкар хавил чайги камул хеҷу инкар хавил зул бишун лик алрицун теладица цо вашугу наҷасалругу тариқатку инкар хавил хезул бицинарон итлица езда хуртуса дахал мадаразул бицун тела ва минал мункирин засамбугила ман аққара бит арайқ ва аҳалиҳа сабиқати цинги тариқатки тариқатал аҳлоги риту харулел сере руканил хединал тариқатал чае ама ҳаб заманалда хел рукунарил абулел хеб тайфаялу цо табгун қораи бицун теладиц غوز شای غوب هاب زمان دارو گزده این کار هبولا رو گیل ابو نانی غسل علا گیل هزی کلارش خا غسل علا بگیلا هنج مثال توسون پولانو چی استارل امن چوچو چاц ابول چی اوگون صدق مشارکتون یکی تصالو وکونا یکی روسوت لورا وکونا لی شهود المماثلات جنده گوری شرو رسلن لی غسه خون بیخون و جنده رسلارو چی جو استار گوری مخال او شوک این کلی استار لی ابول لغوس والحاس هدی حاسد کی بکن لاتین وحرتو اسلو مثال کی بگیلا کما صدقو بی موسی و کذب بی محمد علیه الصلاة و السلام دو زمان ده قدیم بکنیش خا موسی آوارگ ویتو خولان هاو آوارگ نتر آوارگ ریتو خویچ اوز حقیقتا مثال بگیلا تینگ غول چازو قدیم ال چای نتر زمان ده روگو تینگی علی حجی سالم بگو جنده سخادو استار وکناریلان هنجه هاقب رعیگی چوچو چازده میقوی چولی بگو دیتسا دیدگو بیچاره قایدال دا بیتسینا نوجتسا نوجرگی بود روگی نوجگی ارگی خوا دیتسا هاقب رعی بیت او قبولا هاقب علی حجی دا خادو اوک او استر وک اینی هیچ ایل ابو ربجو بیت او قبولا دیتس وک اینی گی هیچ او شایلی بیتسینیش غوص تربیت لوراو غسل مرید زبازده هرتو جندیر اشت اد قاضی بهولیو چی هیچ ایل اولی بغوز الده اینکار خیل بگی هیچ واحد نو چی اما غستا نقری ترا چاعتسا غسلو کامنتاری هبولی بگو توگاو دنیال دا استار گو بگین هیچ ایل اولی هب مقاب هکر بگو نوش دا بیچران خویچی چی غو علی حجی اصول مرید زبازده هرتو استار وقت خونی مرید دستوینی مرید وقت خینه و زیجین دک ایچ ایلا بیت عربو گو ها غبرای اما چوگی دازو غسل نقخ خود ارغول چاعتس نقخ رگل چاعتس اولی گو اکروژنی ار تو که استار گو بکنه ایچ ایلا وره دیسا چوگی نو خط هکر اولی بگو ها غبرای بگو میقاب وعن افضل الدین اولی چاس اولی بگو رضی الله عنه لو أن إنسان وقرأ أنيلا أحسن ظن بجميع أولياء الله تعالى كنانيك دنيا دا رجل شنو أستاذ زبيريت وقارون إلا واحدا منهم شو هاوني غوريل أبوخ يجي صدق أرمي على حكومة لغستغو بطخن خا هاو غوريل تسيري رقرأ رقانيل لم ينفعه حسن ظن عند الله تعالى هاغا بجوياش منفعت هارولاريلا توت سيريس الأستاذ زبيريت وقرع ولاريلا هسي لأن من لم يسلم لواحد معين تو فلانا معينة وشيويت وقوي جناني لم ينتفع بأحد تونيكي أساسا شولاريلا بايدا إدين خدال بخاري aldı زيارة تلون شمنيكي بايدا بكونارو أستاذ زباز جاق أسيقوالda جانيرو گل أستاذ زبازده إنكار گون صدق Эхлие цоги далги буго дитса бачуна. Гудан уэрано дитса гоб шайх абула буге. Дир кута халда ротли буго чуго. Имам Раббани Қуддиси руху дос абули буго. Имам Раббани ас абули буго. Нисбати ҳазиҳи ҳабдир нисбат ҳабдир тариқат ҳаб нақшуманди ҳаб тариқат ли абули буго дос. Табқа биваситати авлади ила явми қиёмати қиёмаса қучеззиан дир тариқат нақхи худ изи бугила. هنچه خب جنده سخت استروک اینه هیچ لابرا دبرایی اخر معنا بات ای کیچش ها امام ربانی تسکون حالی کلاریش
حتى أن الإمام المهدي الأول وقدوس إمام مهدي حب طريقة هذا وكيني وقيل إمام مهدي جاي نتلي ظاهر شون هيجلو هدين خدال نتلك ودي بروح خل بوجو طريقة كي بوجو استرزا بيجروجو سينجي بوك إنجي بوجو إمام مهدي واجنان إلدا سخدور أنيروك نتلك الشيخة نتل ألاس يوجون صدق نخرة شيخة يواجنان أنيرجي تايجي